لسر یکی جکنداوین باجار استکهلم د کوشکا الفسون ده حیره حسبین آرارات دهات. پیشنگه ها شیوکار کرد سیابند کایا یا بناو جرنگین آرارات دیوار و پنجره هر سه قاتن کوشکا الفسون ده برنگین کردی رنگین آرارات لدرگهن بهارا سوید ددان و دهشتن گمیوان پیشنگه دریا تابلو و پیکرین سیابند کایا را سردان آرارات بکن. نرخا تابلویان دناوبرا 2000 و 12000 دلار امریکی ده بو و چند تابلو هبون که سیابند نرخا وان ننویسانده بون دیار دکر که او تابلو هین بهادرن و او یکم جاره از دبینم که پرانیا میوانن پیشنگه که کردان سویدی بن. Det som slog mig mest var att han jobbar med otroligt många färger. از دبینم که او بگل لک رنگان را کار دکه. سیابند هموش یانن هسپان جنیزیک و دناسه و هسپ وکه نشان آزادیه و طاقتا د خدمت انساننده. دیاره که سیابند به هسپان را مزن بویه او همو هوربینین هسپان دناسه. از هست دکم که سیابند دکاری رنگ و هوای جیانا کردواری در باسی جیانا ما اوروپیان بکه. تابلوی نوی پر بالکیشن لی از بیتر پیکرین وی هست دکم. Men han har också skulpturer som jag tycker jag blev mest berörd av. Det är uppenbart att han har vuxit upp med hästen. Tavloyana mejin nihal mali sesit binci tavloy behenim. Mejin mezin huri ya sesit binci az dibejim. Jwana çil hayya mı vra dardakene. Heykeli Serok Barzani henin. Em hemu Kurdek liverin me jiyana xwe da seriya mejin azadi. Me duha heykeli yüce bronz şeklinde cbuk heykeli adeti yani bizim ye naturali mezun üye çebikim. Ev proje ki mezun dilim dana. Bizim tablo haçi mahici ku serhati me jiyana Kürdistan'ı me çiye ditiye çi binaya ye bizim paşvaqt ya me da yek jiyana peş meva. Çi bizim dilimi da bizim böyle tübni böyle tablo ki az nizanım yani serkari rojaniye serjiyaniye bizim az çibiş berim tabloya çiçebikim ev nizanım da hasp ali ki de jiyanam zarutiyamı nav haspada jiyana bizim çiya koçeri der basbiye yek hasp em Kurdivejin yare Kurda cihanın hasp yare ki vana yazani hani dostu Kurda ne teni cihanın. Vaktem tengasi zamanım ve hasbi xo girtiyem li siyar bune ya cihan be haspa berdam li hasp simbol azadiye bağımı. Siyabend hünermendeki klasik ye Kurdun be boyağı ve ne şeydeki evda duene evda de berhem evda jiyana koçberan jiyana zozanan li Kurdistan'e çavayı be her avay derdikev peş. Hem bejin çava derdikevin zozanan çava dadikevin li zozanan çıkaru baran dikin jiyana wan tekliya wan
pêz, hespan, keran, bi her awayî derdikeve ber çavan. Meriv dikane bibe ji siyavend hunermendekî koçberan e. Koçberên ku jiyana wan, nîvê jiyana wan li zozana derbas dibû di Kurdistanê de.